come sense Mahotua, yes, Sassy saw, say, ya, Pem to Becassia Bono, your creature in Yinata Ecoguyen, Abe Fontaine and Cassian Swam, na ye DLFM online.com, and watching Sucasia Bono, and DLFM and Apono, and a bill, tuning up on so yen Facebook, and YouTube, Ninata, a Yajumam, na ye DLFM 106.9, Cassiabui, and whom for any videos, I would want am swam. Ubenya be ashamed. Emre same Adjoa Agyei Sikapa akenkanya na Facebook no so at DLFM 106.9. Awia ensem titira ebedi kasebro makotene bi ane same. Ye begina mu ewon kran. Pompremantem akopie mu ewo fanko barrier. Ehwo na abraho sem abeto dwa ekire mi say. Enquires ya homachen emani pa pode dubaako. Omu nyina datim. Wonu mafrim. Afufuro du miensa pre mo no ano de ye pam ye de mo nkire mu ebesan Director General Edema Narcotics Control Commission ede nsema tuja HM se nipa dodo abeye 82,500 anenum ndrubone ewo Ghana mu na akwa asante mantemu dia eye nipa 16,300 anenum na Madina Divisional Police Command ya mame aba Sarah wakase ekire mi say enipa pi ekofe binum beye kayaye kaya adwuman ede mo franketo a ese mo ko school eye adwumade mebro ma ho odin so ntino won be cheche sa ni panyina gu afiase na kyerɛ mo hwɛ ade a wonom epi ho Adonten hene ade Enquires Traditional Council din sama tudwa HM say ade a odwa fa no se edu eye 200 years ntino mo bo modin ahesa ahemfo no ebetena pakan mu no matimi edi odwa fa no National Identification Authority mpenifo nkrabeta eno na so eno wa sentimentem ekire mi say wonom eba bete nkrabeta ni bia ka ho eho no wonom ba ye no 24 hour economy won ba ye adwuma da mu nyina ebebo ma Ghana for do a wonom ewo ohawa koto ewo mo Ghana card ho no omo atimi enya ho emoa ensem no pina ne kan yese nkonya besen mo say awia pem to be kase wo dielo ha ne nsia ekire po enkron kasa fidie so na ye ka mo say fail group band esiasene na ye kasa fail group band adwuma koso nko bia live band ene ye po entimi kase bia na oba be ye wo wedding awada na eba so na woni hawo eya ba fie ebia na wudi awoda o birthday party no eno wache no ebia na wo ye graduation naming ceremony ahoto ena afin so nsoro hia mudie church programs no monto mo sanfanfre fair group band ye ba mani beje pam efri se ye wo quality sound ena ye wo professional instrumentalists o munim bibia bonim nyumbia nsoto ena ye sanso wo quality sound ye mfide ni bom papa bi ento to nsafre ne ye ba woni beje adwumade ye papa na de enti aye na ese so ne nie we ye modern man to nchen ye bo no so eda form pass na nanom enantem na opa yachi akwanya ye wotema community 22 Paulo so inside ho no ma na ye wo ya homa na 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 Meka Lumba super ediama insukroji a onoma etimi bu amani pedwane so timi bu adwuma ye na FDA so ede ne stamp ede asiso no ana Ghana fo ni na agi atum se eye enu ntini se wo pebi ato a obetimi aba DLFM hanom ye wo North Lagos no City Wisconsin International University on sabetimi akabi na emom se dodo na wo petu aton a no afrem penifo e 0549 889-685 and 0549436616. Ni agusua ka mo se nyankopɔ ya atoma echinata ebeye ifiata eno beye osana bosome de toso dunan ewo mfempem mienu ne aduonu nsiamu ye nyina ye kɔ prampram na prampram homo afahye no yakɔ akɔpa hontoma enya semikuma kora na ebeta musa akɔpem osana bosome yemu de toso aduasam ewo mfempem mienu ene aduonu nsiamechira from 14th ekopem 30th August 2026 ene ye prampam afahye no aye homo afahye no ene yekwakodi ho dwuma intimesira wo yankopɔ ya do mechina boa ye ne nyina kɔpa hontoma na dwubele na se no nyoma pine beto dwam data so mienu ebeye nwom ene afade ebede na die ene wachi data so miensa ene nan eye nsane dwuma tete a enya semikuma kora beka ne se vocational training day 1 ene day 2 a ene no eye 16th and 17th August na beto dwam intajuma bi apese okosua no kɔ na kwaje nsane dwuma tete free akapre untua bi kram ye besan so aye art and drawing competition ene wachi se ebeye back to our root day games intini agudie be nanim die agudie bi atwa mmiri bi atwa mukura ma me ne papa wale to ne dame bibia be koso a
spa obetumi akoto bi kan bibia konkan etimi etiamo dwumedie na se ye besan so aye rap and singing competition artist night eka ho ene ye besan so aye DJs on rotation and nafi eating competition and the anidie no on wa otumdi din tentem no ko na kwaja beso body akapre untua bi kram da dwumedie sunko we no aye fast trade and afi nso pram nananom atenkonwom di dwumedie ahyehye so eti fast trade cultural and food festival enya simkuma awo pram on the 14th August to 30th August 2026 ebeto jwa pram Anglican Park DLFM yejirem osobra ne nyina yenko prepare emfama pram afahye no wona adwumaku ase ase awie yentena se na nyafa kasebo ne kire mu no emesom akenkanfo benu ayese nkonwa no edi ameju so yo wofa ose adeya de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ane bantwere bona na otafiri jamene Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye pa ye de kasebo no enkire mu ankasa ebesem na nsa na no me wofa se rose gold osidi ye kasebo no eye de ba dia Wadama ebana nsempatie amamu nsem dia kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwapa afitu mirikane shia yen awo Facebook and afinsi YouTube na yemfa kasebo no ekiri mankasa ensomum ya shaka sebo na se ede afri o mangana yen kran pumpuni mantemu na ye monwura mu ewo fanko barrier na meka sei asahwe o mangana odumija dwuma dieso mekire Ghana National Fire Service empenifo de nkrata babonten ekiremu am enadie ahamachinya nkranhye brane biasi awo fanko barrier wanka premantai mu a enam soma enipa asabe yankwa wo yemu na ewa hoode yanyane nda honom etihyen mu etukwan ekomunyuma so no emu pode tubako 11 wona munyina da agu ema foforo dumiense na munyina prepra wona moda ayresabia asem wesi ye ewo fanko pokuase kwantempon no esom na nkrata ne odumja dwuma ekompani fode ba bontene kirem sei enkwanhia isi ena hamache no nan edeba nonum ebreso wona ya wada osana bosme da taso dumiensa ewo mfempem mienu ne aduonu nsiem a wona mu kirem sei na efri ofanko barrier ekopiem ewo dwonte impotem honom ena jesashen ekwenye nkwanhia manipa pode aduonu nan 24 na omunyina omo aka ewo saa enkwanhia imum na hwehwema betodwa kirem sei ahyen na nkwanhia ne ka omunyina ye pode enson 7 vehicles ena omunyina da omuye involved ewo nkwanhia nim na omu chemo dedika no eye tipa truck eno no eye baako ena fi 2 sprinter buses eno so ye mienu ena 2 saloon cars private cars bi nso eno so ye mienu na de toso enson no eye tricycle bobo ya na ka homa ne ye enson na omu chemo de say no enipa o mapra ne de imprempren aposi fodo makopiem ewa chemota aban aresabia doctor fo gina omoso ebo wore nkwa eho ban na otum jadwuma yeko emlante omote highway ebo maden free amasaman fire station and afin so omo headquarters edi mikatente ko gina mu ko badwumade ameka sei wore matumi atwe eprefo na omo wori nyina edi omo free ahyenem na mra opanipo no eka wore mo mudi nkitahudie ana wohwe nkitahudie so edima otumja adwuma yeko no DO1 Emmanuel Boni eba maden yakase kirem sei ya nokre asam ne de bepem samri omuntumi nkyire de kode botea enam so a ema nkwanhia no esie ne mom omuguso menhwem mapa na omode afa nkwanhia no ehum nansa na yebetie ne no ya mane boni a otonkra ema ye wonkra premantam eya me wofa se nana adwempa hene odi asempa otoso mienu anopai emra no ne DLFM morning show twetwe komana DJ Hitman chadwa mu no ode nsem sei ena okopie mu ho no ode to DL
ensantrefo anymore. Manadwen pan twamfoni ne che den ne course wo ewo ofanko barrier. All right, akra o share infoni a me de assign you ya. Ubetrim ewo eye ofanko barrier. Na sabri accident na ati. Enti won a wo free kokoate a wo mani kire eye achimota na so wo mani kire akra no. Won le no so na nei no accident no asi a tie no ubehwe traffic action from eye ofanko barrier edifo eye kokoase a anu wodi baba na me bedu ha no no onu se asem no esi beye 4 a.m. na nya me be hu ye ni nya me be tie se akra no oba kata involved in accident no me no kata no wo nyina egu ha no ma fire service any police for akraboma that be omo se me clear pan nya ye be hu ye ni se abobo ye bia na oko walodu anka ana oko eye akra na asem was slow down akra enti keep track on so Peter top speed on so free eye poku at stretch so all the flow opanko interchange no na why dey wako na se obi nim nearby odi chi eye abobo ya no obo abobo ya no to kom ma me no kata no abobo ya no de wa film na metimi edimisa asinibu akate abobo ya no accident na esi ye no eno na nei no akoso accident na anti no de esi ye no abra accident no esi ye no police for ayentem ebeduwa na wo mu se wo mu stop car na den ban se be ya wo mu entwi emfa accident na accident na enu na tipa track ni nu na wo so wo tipu anya wo mu edit top speed wo so antimi an control mu brake na odi ball sprinter mi nu na private car na wo so o ma lodu wo mu den wo eko akra Eni ya uti yei yamani bonia otonkra Emma DLFM 106.9 Nidin edinana odi asempa otoso emienum ena wote ne nkan na eno achinom ena yene openipo no eka wonoma wonoma hwen kitahudie so ema otumija adwumayekuo no DO1 Emmanuel Boni aso din sem sei ena to die kasebo anymore. This morning around 4 a.m. we had a distress call that multiple vehicular accidents at this area. So we quickly have to ask our Amasaman team to come and the regional airports, the national airports rescue team also come around. When we came, we saw cars about 6 cars and 1 tricycle involved in an accident, and there were people trapped in the cars. So quickly we have to deal with the situation to manage the car and estimate those who got injured in the car and those who passed on. We have to retrieve them and give them to police to be sent to the hospital for further confirmation. And those who got injured, the national ambulance sent them to the Adjoa hospital for further treatment. In all, it's about 24 people that were involved. The police just confirmed to us that when they sent them to the hospital, 11 people have been confirmed dead, and those who have been sent to the hospital are now 30. Tipper trucks, 2 sprinter buses, 2 saloon cars, and 1 tricycle. Eni ya wuti yei ayo penipa wono eka wonoma wono hwe enkitahudie so edima otumija adwumayekuo no den ade DO1 Emmanuel Boni ena wote ne nkan na no si yepa ena yamani poni nana adwempa hene odi asempa otoso mienu ene enkrabopuremantemu mankrado mekire Greater Accra Mayor oniminyamfo Michael Papo alote twetwe nkoma no bisense openie na nkwanhye yesi ususu de ne kofa ba ye ne de na mompa na mutu afa ho se be ye nkwanhye ta kwaso ofa nko bawe no eto betumi atwam na no na ye oniminyamfo Michael Papo alote echiremi sei on de ohuni sei ahyenkafo amo monim se passenger besi ewo kwan mu a adenti na womfa outer lane na wonkwesi no na ebinim atumi akofa inner lane nim no wasi ni wo mra ho card ne di hwehwem eka ho pa na nkwanhia eta akoso ewo fankwa ne potem ono so edin sem sei ene to ya mane boni nana adwempa hene odi asempa otoso mienu anim say aha e said it to ba onim dia ewo weni this how do careful no answer well because a pack you ewo form wa say and I for that na see and we be cool and this I mo say yes I so that
friends say next time we start new topic send the number say car be and jawa o person we be out lane on now the bus stop one now we now I think people stand aside Honorable DLFM 106.9 at times no nam kwan so a who say trailers ni other cars ni bi access kwan so a triangle see one car bet miss what 3 days 2 days but as a mayor no sabre e bia na won see but a layer media to anim then number ya for because cars need to me say see abon so okay MC or area I friend honorable okay now ya paper casa se cabia be ja se ana me profu I don't want find the manager Any a wuti ye ayen krabo preman temu mejo mechire akra meyo oniminyamfo makel papo alote na wuti ne nkan na no nsi ye pena na adwempa hene odi asempa otasemi no ene owura baako no na ni tua nkwanhia na esiye ni nyina ano kra de wachire mi say anapatu tutu na tipa truck kesiye yi baako edimika tente na aboboya edi nanim ena aboboya yi wan ma no ho anya ha je say tipa truck be bo no tu baabi na ye say ekoba asape na aboboya nipa na wotwi eye aboboya no wafrim ama je say oda kwan ni finfin enti post officer baako na otwam ena obehu ye na ogina ya parking ne car ena omaka chance officer anka be yanka boa yen na yentam nimpa mfiri kwanum se be yankwanhia no ento aso ena oso omunya abotre me frɛ poku ase eposifu aba intimane na kwanim ɛhɔ no mo apɛ na officer yi egyina nyina hyɛnyɛ ba intina tipa truck ba ko abegyina ne mu ɛhɔ apɛ na sprinter ba ko beto aso na tipa truck ba ko dimirika tente na pɛw na sprinter yi nipa bebere hyɛmu yi akommoa na enipa tie mo hyɛnyim intam dom tutu sɛ officer na ɔkɔto sɛ na enipa no waguda kwanim a wammoa ma mfa na mfiri kwanim tentem no ɛna kan man kwanhia yi akoba hyɛn bɛboro bɛyɛ enson na omunyina ɛho aka nei Femi Jo ba Rumble for no number UTG for any more ya Jano pe aboboya ne o se trailer na aboboya de ani ma we lodu anka o de ko aka intino de ewu ni se trailer di speed na bo aboboya no so ba aboboya no na moto ne da ne obi ananim kire aka ko ne nbe kire Pokwasi road no e ma aboboya ni wu inti trailer ni okoye e kemu sa ko ma ye free police no be oba na ka chase inti police the park car no wo the top wa so direct car na mama for 1 week. The catch police and come and pay the body into pavement. So not can the Akanya Messenko. But police in the catch a yan to yabo. I'm up police or Pokwasi or mobile for body. See that tipa white yellow one be by the multi stop money deny. And no sprinter any tipa be also no fit to slow. But sprinter no we say police are paying in such a red and to no our brand is speeding it down. My tipa ne de only know who's speeding. O tia break and ye into edible sprinter ni twina no de kopem tipa ne to that time na nipa anke tim peja nipa ba ku ni fi kwamu di anka accident no kwenke botumi peja na anka nsi ene wachi na adwempa hene odi asempa esa ne adehya mo wo fanko barrier mbe mo kopie mo nkwanhye na esi ne so ejo mo adwen kire fankwanhye na esi ne ho na mo se di nsem sei ene to na nimu as a driver how be na mo nan so ewo fanko hanom Debi eni aye peneto bo ase driver ne yenuru no so obeka na asem say yi de eye witness fo a mokasa ye no yentie mo abubo ya driver na first victim esibe trim wonom car bi na pima abubo ya no ma car no wanyina ne pima abubo ya no wanyina ba na police ni bi waran na saka police ni ma yehwe na yi body ne to nchen e no no say o frɛ Pokwasi for office for nti no delay ya ma cars ne be pempem afesa obo be say 4:30 no ne yete say bibi ajigunti ye de ya bi say sorry aba be hwɛ ne yekoso ba na se tipa car bi ni trotro amua ko hye tipa car na se me wan so not know ye ne say we spent bi any aboboya enya accident e wo honum itim say mfa aboboya nipa no kwa before ansa na omwa de bebo mu na accident bi esi dada ansa na tipa no ne trotro no enu happy iti mi emite ye ne se na police ni gina ho a opese nka o stop tipa no se na be ya omo nya so that they can save them
but also say me road no mo jina kan ti ama anye we ti no ono so ba no speed no de ba no so na tro no so edi sa abobo ya na chi iti we so ba no de speed on be bo mu Eni a woti ye eya de hye ne wanom ewo ofanko barrier ekọ John Tempo temu ankwanhia si ye ena omodi de mu hu ye eto DLs ikasebo enimo nom na no achi na ye ne assembly member edema ofanko South electoral area oniminyamfo Dennis Daniel Kwashi echiremu sensem we in fact eni enyan so pathetic what the same say eto yenim Adjoa friend Honorable Dennis Daniel Kwashi assembly member of Enquires South. If I anopa we 5:30 na obi friend say accident bi aswo of Enquires barrier ha it quickly no na me fa moto because we say traffic be fa moto na me bepo wa ha for me bepo wa na ye very pathetic. If I in presence of me no almost about 10 dead bodies it me be say eyewitness the see no o see na abobo ya bi em say car bi bo accurate bi bo abobo ya it the driver no uye it police ni bi octa white car obetu see no decide so be parking the car no now we direct traffic no in fact now direct traffic no support the first car which is a tipper truck now we can sign we it original here but em say the over the back we won say tipper truck no which is a passenger car or the bebo tipper truck another third car no name say we so agina to the bebo passenger car no to heavy car it be more passenger car no model it passenger car na nipa bebre wu ye mu under four passenger car ono to nim say because I wo the speed ba so no be bobo let me say me na sport we anka accident asi wa pa ya kan accidents because speed omo the descend no is too much it is a highway authority project it is a highway for ba no ma abehwese na kwa no ti no ma ye bibi for me no na me pese omo fa soundboard slow down na confirm say when they are coming down now ma slow down ebeboa ene ebeboa mpa ene ya woti ye ono ene woye assembly member edema de hia wonom ewo ofanko South electoral area ne din do nimenyamfo Dennis Daniel Kwashi ana motene nkan na uba Facebook ene YouTube no so akofi fato so ma me wate na in fact agre hopa uba hwese de hyenya hye na enipa etiem na ye twen wonom a awurade nyankopon Jesus Christ emu ya sa no papa obi asode a okwadwa o na onye boni bia na obi mfumso na nipa etiem wakam na yaka na tade nade mia no wo hyem na yatwe ne fie medafo to ayen ewo Facebook no so na afisi YouTube DLFM 106.9 na bra behwe de asie ne waten ne kwakura mu na adwempa hene odi asempa the second ene ahyenkafo mo ye adwuma ofanko kwan so bitwetwe nkono bizam sa ahyenkafo yi debia dan kwanshiasi enti muntum hofo ana ede ye pa na ekoso debia ofanko barrier kwanshiasi na esi no kirim so opening eduba yam ne katenta kan wan wache nso ekwan so yesum just street light na ba kokura ni kwan so eka ho pa ne nkwanhia esisi yi as a driver how be na monam so ewo ofanko hanom haje ayi be say eje ehu masemo say ni so asemo ntimo se entem bia accident esi wa ha na ekwan no so street light ni nyina anya djuma na ekwan na eba no efiri ehehe ba no hayi eba for afi obenwa na batu enti tu no wani so ehu unim se for na ade ko na obi aba so do overlap na eba obi about the speed enti BBC a unni save bia ekwan na won bebiem kakra ma ye won se accident abroche kura ekwan ko e tiku accident ba esi no no favor kakra chen ye Ghana uye no how ben na ohwe wo kwan so yeah, you have to light nina off light nina engagement ka susan ne sen a anka obi bakwa na kaja ene ne light na waso no ebe mat no ama wo but o manu asem no DLFM 106.9 eni a woti ye ayo hyenkani ono odi de djuma ewo poku ase ofanko kwantempo no so na wote ne nkan na mane boyi yensem twire ni nana adwempa hene odi asempa otosumieno na ode amane boyi efri ofanko barrier brankwanhia ni si bia nkwanhia ni si ye no na ode mu nkyeremu abesum ye Yentoa Kasiabone Sony and Frink and Primantem Kojinamo, Ewa Santimantema, na Director General, Edeman Narcotics Control Commission, a Major General Maxwell Obuba, Eden Sam Edia Tuja, Chemusa, Manga, Nemuha, a Yeni Padodu Amunum in Dubone, Ebeye 82,500.
na akwa asante mantam mu dia eye nipa dodo no eye 16,300 ana chese nubone no omonom na ndro bi te say ye tramadol eye cocaine ni ade ana chese omonom e wo man Ghana mu na emumo chema cannabis de enya ade a ebi eka ho na Major General ye Obubadin Semi editujwa e wo Kumase Endra Wukuo osana abosom ne de etoso eye dumienu e wo mfimpi mienu ni aduonu nsia imu ewa Abra International Youth Day celebration ekoso ewo honom ana ochie ma sane ye mabunu no enum nrubone ewo man Ghana mu no ti say de ya ade omoso apomuden ho sem na nya de ekoyi sanse nipa dodo beye 82,500 wo man Ghana mu bebre na ye mabunu no munum nrubone de ahoden be no mbenya ama omoso no etimi edi dwuma no sanso ekasa ye edefa nipa dodo omenya HIV omoso no munum nduro ewa santimantemu Echema omoye beye 6.6% a ewo so ye papa into was reson bebo modern atimi akyerɛkyerɛ ye Ghana fo no kwan omefa so a omo so no mbetimi atwe omo ho ade afri nubone ho natimi aboa wom into sa programs ahodo na wasa omo timi hwɛ so omo betimi aye ade ama emabunu no. Research conducted by University of Ghana School of Public Health in 2025 estimated that there are 82,500 people who use drugs in Ghana. The drugs they use include heroin, cocaine, tramadol, methamphetamine. And these drugs that I've mentioned excludes cannabis, which is the most abused drug in this country. So you can imagine. Out of this, 16,300 are coming from this region, Ashanti region, Honorable. HIV prevalence among persons who use drugs in the Ashanti region was 6.6%, several times above the national average of 1.4%. The study also found out that 10% of people who use drugs begin before the age of 15 and 54% before the age of 19. Those figures should make us pause and think about how deeply opioid use and misuse has penetrated some of our communities. In 2025 alone, 1,179 people received treatment for substance use disorders from 30 treatment centers across the country. And 88.5% of those receiving treatment were between 20 and 44. And let me bring your attention to something. Per the nature of my work, I sometimes visit rehab centers. I was so sad when I saw 3 medical doctors, 2 pharmacists, and 3 nurses at a rehab. After studying for 7 years, you end up at a rehab. How would your parents feel? 106.9. Enia Utiye, Director General at the Narcotics Control Commission, a Major General Maxwell Obuba. Naturally, say, in the one no managing Semo, so which remore was said nurses, any doctors, or more rehab. I almost say, one to Boniama, a 4 marginum. I almost that would be in the idea to be a numbio. Hey! Now, as I'm doing no one knows any banana, be 2 how Nasiama. And only as some no, but one says sometimes in Shabbat Tramadol, say, a ye draw ubetimianum, but a bit more air. But it should be under doctor's supervision. Yet, I would say, Doctor Catcher walk on your prescribable amount, said Gina Conum and anonymous do say. Now don't pay to be no idea. Idea. Ah, a bit the friend, drink. One woman said, your Munumuku. Mamma Sempe, ya can't say Musimuntia, Monquada Rehab, a baby, a trading. Na yan twakas ya bonsoa na ye giramu e Madina about to mpesu asumensenem na Madina Divisional Police Command ene Madina aposufo ni nyina mo boss ba kono no na wo kirema sesei yemfanto oman Ghana adehia mo modem mofra totofewa eye adwumade abro ma ho denso me kire charge labor no charge labor na mo nso a mokofa nipa o mofra momra yenko adwuma busu wankran yede mo kwa akoye adwuma Madina adwuma pio honom odne ba pe na odne kwa akohye wan kwana bi obakwa na wakwa kire wo abaya ho ofe ohun adwuma na ye ba be ne de sika wo mpa ba wo ho besanya wo de wo be wo nwunu na waka kire se onim sade ete no be ba oba wode se be fefa ho sa asese de obi a woto anyemwa no na waka kire se wona mpe no do ko no kwada ene o man iska na de adidi se obeye o se na ode ma ba wie manya kura meze na makofi na ejode na yesam ya ma me kirem se da bi sabi sane ma ne ye mfram asem onso so kura Madina ne potem na o kirema yemfa ntomanim adehia mo Madina titiri no efri na ekọ abofra bi a
so say so ko school no kosua homa na obi akwatam na so ne nsa ede ne ya adwuma ebo na ho den so titiriw ene head eye potrin so obi a oye kayaye na ne mfie no enu mfinhye du nwotwe kode omoma odue ene hyeden ho dwuma mbedu pa madina no wanka sabe hu say yes ohu afa pam na ode say to dwamla na one nsentwerefo kasa na Madina Divisional Police Commander eye Chief Superintendent Dr. Sarah Abba Afali echirim say kokoboyi ekoma nipa mukwa nkurase na amanfo manso ekwose sa mofra totofe wa omomfe ne nkwa ni mundu mfinhye do nwotwe edom be ye adwade hu sensem ma mofra ye bresa na ebi se ohwe nanim a awre kokram ochirim amade omne menya pa ompotem no ombe chi mu nyina kogu afiase ye ma mi chirim say eposifo ani abrese krodom wano ma ho kwan ma mofra mo bra so mbeko school na nipa bi emefam ko boba esibra e wa Madina ne mpotem yemfa bi nkwaso ne ma ne de omontwema mo kram Dr. Abba Afari echirim say wano besra dwadifo abata na hwefo say efri na ekọ wonim say o baabi akofa mo fatotofe wa ekoditwa wo mo madwuma ebro ma ho den so agyae efri say mo kyewa dan to awa sema ba bre pa wo ma ba gye ho dwuma na papa o kyerema say we nyina nyehye pa hoto am o my Ghana post aso ye no eya hwe se be ye nipa ye do am ye adwuma dem no bro ma ho den titiri mo franketengete no ene nipa bi so ekofa bo bra sibra no eso betumi ate e wa Madina na afei o my Ghana mu nyina Doctor ekasa mu no enie my duty as a police officer for that much commander in Medina, I'm to ensure that all laws are enforced. Human trafficking is an offense in Ghana. It's a modern day slavery where rights and liberty is taken from the victim. So all those who have been engaging people from the north and all other vulnerable communities and then to ply their trade, and these people are children. The law is against you. Children must be in school. The market force should take a clue from this. We will be enforcing the law. We have been enforcing it, but this time we are going to enforce it rigidly so that we protect the child. The Ghanaian child needs to be protected, and we are to protect that child. And you, everybody is to protect that child. Any auti ye ono ene Madina Divisional Police Commander Chief Superintendent Dr. Sarah Abba Afari ena mote ninkan Yantua Kasiabone so no hine edema ebri sanso na donten ewe Kriapem Traditional Council wepo mantemu eye otubuo Jan kwasi ede atuja ehemu sahin from we Kriapem eye adom beso mo ewa pakan mu ewa bro mo babedi eye odura afahye no chema mfie bebre ni omo de ahemfo etena pakan mu ewa bro mu di sa afahye na omo akasa no ewo omunyina so na eye adom de hye pa egu akwam ehwesa asumdue ebetimi akoso ewo mompotem ho na ye otubuo Jan kwasi ekasa bio ehemu sasanhye we nyina efre Kriapem hine osi ade ye kwasi ekufu otoso miensa honom ewa abro mo ba bedi eye Kriapem modura fashion no esanse nyamfrihia no eye be 200 ohamienu enti na mpeso munni no ewa kwan sonko so obia ebetimi akai ewo manyimu no sanso editudwa ehemu se ya de omo bo mo homoden so omo betimi ahesa asumdwe betimi akoso na niema ni na etimi akoso ye odinsemi tudwa ewo eye adonteman adaibutu enoko so ewo insechi eni ebri eye ndra wukuo osana abosom ne de toso eye dumienu ewo mfimpi mienu ni aduonu nsia yimu asamri we ayade omode bompaye esra ho Bible sanso anayawisa efi nananom ho sane ebe omode bema omomanfo na chese yawe bi obi afemu bia no nananom ebetimi asom yawe no sanso etimi abom ho ban ewa abra omo siesi omo ho sa fashion nso no mo betimi edi na eye adaibutu eye noise making ban no eye eye deduanan enu nti no mo bebie so ebobosom ne de toso aduonu miensa wo mfimpi mienu ewo aduoni yimu ewa brodra fashion no so eba bedi na chese dwumadie nyina no etimi ahyase ene 12 August 2026 Sakuma Bukradai na de bianano September 26 23rd we adai etese eruko biomani afi yo freso Ghana to action
After you who Ghana can say Kakra. You know, and I say, you're paying a request if you be asking, oh, minimum 200 years. And the high, your order or how we are in the birthday would be, but you do baby. Who can be the case? Who's many are saying to me and the case? Some of them so 200 years, 1826. And then your 20 106.9. As you say, kind and an unbeatable. Enwechi ano tubuo Jan kwesi edi tudwa na ochie mu se ne Ghana fo edi o mafashion ntina ya na bebre na susu se ba na nanom ahemfo na eya ade o mosom abosom na emom anya sa na tie na ansa na eye Kristosom ebeba ne krampo na nanom ahemfo no ewo hono mo dada na omo ye niema amamre kwan so na emom eno nkyere se ya ade o moso no esom abosom ye nanom hihye ni nyina who said wo ye bibia na se ye kwan a no I trade wire them. Apiano. They say, Dana, upon trade was here. What do men we are ultimately them? So, and it is said, and they would to eat. None more mirror, 7 near 1 year woman now would put that. And it's no woman. Say, go ye, some go ye, say, I will whom, so would I did buy, say to them, now, some ran over here. What shall I show man for nothing? What show man for nothing? Until I thought for me quickly. Yes, to Christo. I said, me and Baba, yes, on Bombay for 40 years, 40 days. DLFM 106.9. Baba will also be doing her crying. I have to order that. Na say melena onyakopa Yesu odi siesie no no sa ma pan ma bono fo sambo na se mi no what man tina e say me aka mi bu say me tie men sa say ya betima ka ni pe nyina egu fo na me timi ma ho kwan so wonya me say dem me ese wo ye no na no na kire good leadership o kire say na wo so yo Kristo bi na wo su nyame say na ese so wo ka say a sa na ese say eye ni Eni ya uti ye eyo hine edi mebri eni adontin ewe Krapem Traditional Council eno ewe poemante mo yo tubuo Jan kwesi na amanibo ye nsem chiro ni kontin hinu kofi obo na different poemante mo ebesom ye wi a yenyina we so na yankenka madwe nkyire ni bi ne mfansa mo ewo kase bo no so de ana ye kọ Facebook ni se fisa honom ena Ghana for edi adwenkyire no edi afa honom apa na adwenkyire di kan efrim wo fa se comfort mati nje no wo say asemwe dia rekopa wo yankopon kwaso ahu oman Ghana mobopa ne nkwanhia ne de eden na awre ho so obi asra no pa wo kwa adwuma na wakofrim ya sana me wo fa se hajia fawuzi brown de aba no wo kirem se yankopon kwaso ahu yemobo wai na nkwanhia ne de anu eden dodo na me wo fa se esi eye esumaba ntiwa esi esumaba ntiwa oda aba no wo kirem de Yankopon kwada hu yemobor ai na ommoye kra ho ban na in fact nkwanhia na no ye dendodo na okwen accident odir Ghana folefa do na in fact opantoma da do banwom oye hu dodo nta Yankopon hu yemobor me wo fa ase menyo ya adwe na nso Yankopon fi soro meka nkyere hyenkan do odimiriko nto no bo ase ai enti ye yufefo ya adwe nya adwuma na yakwaso ase ebe ni si ade a ye nyina be wi asa na oman no mpenifo nafa na de omo abaye no maye Kosa jawo kaka na ho kura be yempanifo na hia na iska mboa sanity o sa se aso ade no so mo se mo desna no manam sa wa hu de mi kan eze si ade enya easy kura mo desna no manam ya na pop up ya na notification aba hey Kofi awoda ba ko a ye monitor ne so we ya Kofi ma oni na ho na mami ade ne yenko awoda sonko ekode mam me wofa sa ne dinde Madam Mary Bame oye teacher ni ewo manso mem na Methodist school ehwo na wo de manso mem Methodist school na yanam sini otonkra ewa santimantemu amadi ye kase boye Samuel Folibwaten ene wo kirem se ne na de nyina ontene hu jai ba kokora soko hima ne din ede Madam Mary Bame awoye teacher ni ewo manso mem Methodist school twidi ampo Yankopon ede afa ba kwa aka na mfe ho a omie na dwene mu oma ne nyansa e chenso a obetumi de a kire mofana na dachi bia no ye pempeni pa wo manyi mu a me wo fa si
na mompa wotu no ebetuma nya impact e wo mofra no so yempa bo ne sei yakopom mie sika kwan yedi kwan ene hombammo kwan emfa emaum. So happy birthday to you, Madam Mary Bame. We teacher ni ewo manso mem Methodist School. Nyame chira opinion awoda no onye ne sronko. Wei efia na mesi no tonkra ma DLFM 106.9. Mr. Samuel Furubo aten na di free. Asante mantemu manso mem ede ebaye. Kasiebo no ye de asi emusemufuo no eye Miss Mabel Ntwi ne semu ema yen. Champion Taylor de apie mum ewo Facebook ana fi YouTube makasiebo no wonya bi ehweyem. Eno wachi no Mr. Samuel Akwa DJ Zigby echinchim kesefrem fuma de sumya wiei akenkanfo ye be no edi amje so yo wofa wose ade yo de wan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma hotedin ene bantwere bona na otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa ade komo akra wa kire on o dabi isi na ye kan sa azigi ana waka ne se den here fancy here fancy azigi oswa ye dem ya boy fancy dia isi akokuma se ya azigi marathon eguso e koso a nti eja wo be shiwa na wa no fast na Adjoa Sikapa kire muhima ane mo fa se sexy generous insentire fo mu sexy no oba anya no nko a we ya kire muhine kwa me afum be ma tentene ga mo wini ahofeja no be kan na Adjoa ne dira adwumadi no ampa ebedwa twena wo no mo ba sesi mo nyina mo ni tia de hye yakra mo. Pull up. Somebody do 192 because Tema is about exploding. This September, history will be made inside Chrome Pab. The king of the West Side punchlines, the king's artist, and the lyrical grandmaster is bringing the heat straight to Tema. It's the Kinata Experience with Kofi Kinata and many other surprise artists. Date is on the 25th September 2026 at the Ultimate Nights Live Hub, Chrome Pab inside Tema Community 8 and 9 Junction. Gate opens at 7 p.m. and we're jamming non-stop till the sound ceases. Vibe continues on Saturday, the 26th, with the old school jams featuring all the turntable lords. Dial *712, *33, *758#. To purchase your 300 city standard tickets and VIP tickets for 500 cities. For table reservation and enquiries, call 0507-483-606 or 0244-621097. Media partners are DLFM, Showbiz TV, Adom FM and TV, Ago TV, Kasapa FM.